Dobrodošli u novo izdanje emisije Gvozdeni puk. Ona je moguća zahvaljujući darodavcima koji su putem Patreona podržali celu ovu ideju borbe protiv zaborava naših slavnih predaka, koji su u periodu od 1912. do 1918. uradili mnogo toga nama današnjima nezamislivog. Ako vam se ono što sledi svidi, razmislite da li biste i vi voleli da se uključite u ovu borbu protiv zaborava, a Patreon, tačnije adresa patreon.com/Gvozdeni puk i sajt gvozdenipuk.rs su načini za to. Tema današnje emisije je, poput ostalih naših priča, pomalo nesvakidašnja. Podaci koji bacaju na novo svetlo na našu istoriju pred i za vreme Prvog svjetskog rata. Mogli bi da počnemo ovu priču nečim što svi znaju. Naprimer, ona čuvena rečenica da su vojni invalidi morali da prose posle Velikog rata, toliko puta je ponavljana da mora da je istina. A da li je? Tokom istraživanja za knjigu Gvozdeni puk došlo se do nekih saznanja koje bi bilo važno ponoviti više puta od one rečenice o invalidima. Zašto? Pa, zato što smo u posljednje vreme, generalizacije nisu pristojna stvar, ovde se samo radi o uočenom broju ponavljanja. Dakle, u posljednje vreme smo počeli da za mnogo toga pomislimo da znamo da je tačno, jer smo, jednom čuli. Ali, da li se istini uopšte tako sme pristupati? I ajde da umesto govorkanja, glasina, ogovaranja i čuvena dva argumenta, ja kad ti kažem i ti će mi kažeš, evo šta je zapravo tokom pomenutog istraživanja otkriveno na pomenutu temu, a jako je važno za poimanje nas kao naroda i Srbije kao uređene države. Kada je prva Ženevska konvencija potpisana 1864. a Srbija nije bila među potpisnicima jer još nije imala status koji bi je to omogućio, bilo je predviđeno da države učesnice rata da se, citat, brinu i o ranjenima, kraj citata. Obaveza je preuzeta od strane 12 država, ali neke od njih su relativno brzo prestale da postoje. Među tih 12 bile su recimo Veliko hercegovstvo Hesse, kasnije, i to prilično kasnije, to je Nemačka savezna država Rheinland, pa Veliko vojvodstvo Baden, pa Kraljevina Württemberg. Posle burne istorije ide oba i menjanja imena, sad je to takođe Nemačka savezna država Baden-Württemberg. Pa tu je bilo i drugo francusko carstvo, Prusija i tako dalje i tako dalje. Britanci tada nisu bili među potpisnicima, a nisu ni Amerikanci jer su tad vodili svoj građanski rat. Ali nije prošlo dugo, a Srbija uradila nešto čudesno. Iako vrlo mlada država, Srbija je još 8. jula 1878. donela zakon o potpori vojnih invalida i porodica poginulih od rana umrlih ili nestalih vojnika. Da, pre više od 140 godina. Zakon je dopunjavan 19. januara 1879. pa 1. aprila 1881. pa 3. januara 1883. pa 26. jula 86. pa 28. marta 88. pa onda 96. pa 98. pa pre Velikog rata još dva puta, 10. aprila 1902. i 10. aprila 1914. I to samo pokazuje kontinuiranu brigu o vojnim invalidima i porodicama stradalih. Iako je ratnih zbivanja od 1878. kad je bio drugi srpsko-turski rat, do 1912. kad je bio prvi balkanski rat, bilo zapravo samo jedno. I to u vidu onog nesrećnog dvomesečnog sukoba s Bugarima koji je 1885. kulminirao bitkom kod Slivnice. Tada je bilo oko 2000 mrtvih, ranjenih, nestalih i zarobljenih Srba i oko 1800 Bugara. Ali ono što je mnogo važnije je da su invalidi i porodice stradalih na osnovu pomenutog srpskog zakona već tada mogli da i tekako računaju na pomoć države. Kada je pomenuti akt dopunjen poslednji put, pred sam početak Prvog svjetskog rata, bila je to njegova 10. verzija. A pritom neke od velikih evropskih država, poput Italije, koja je takav zakon donela tek 1917. još nisu ni imale to u svom zakonodavstvu. Ali mnogo više od samog hvaljenja imamo zakon. Važnije je bilo šta je on donosio ratnim vojnim invalidima. Njime je najpre utvrđeno ko uopšte ima pravo na državnu pomoć ili, kako se to lepo govorilo, potporu. Citat. Sva lica koja se nalaze na vojnoj službi od dana mobilizacije pa do 6 nedelja do potpuno završene demobilizacije, a koje su usled dobivenih rana na bojištu, usled bolesti ili kakvog drugog slučaja, vršeći svoju dužnost, onesposobila se za rad. Ako to nije bilo iz lakomislenosti, radnjom koja službena potreba nije iziskivala ili hotimičnim osakaćenjem, imaju kao invalidi pravo na novčanu potporu države. Kraj citata. Postojale su dve grupe oni koji su mogli da računaju na ovakvu pomoć. Potpuni invalidi, zapravo, ajde da citiramo taj zakon da ga ne prepričamo, dakle,
potpuni su invalidi oni koji su izgubili ruku ili nogu, koji su u oba oka oslepeli ili koji su postali telesno ili duševno nesposobni za svaku privredu. A kao poluinvalidi smatraju se oni, veli zakon, koji su usled rata ili ratnih tereta postali privremeno ili za svagda nesposobni toliko da nisu u stanju privređivati sebi užitak kao kad bi zdravi bili. Kraj citata. I kad vidite sad one reči duševno nesposobni za svaku privredu, kraj citata, to jasno ukazuje da su još pre vek i po Srbi znali za posttraumatski stresni poremećaj, odnosno PTSP, koji je tek 1952. počeo da se izučava kao, citat, reakcija na veliki stres, kraj citata, a tek 1978. je termin PTSP predložen od strane jedne radne grupe u Sjedinjenim Američkim Državama. Pritom, članom 4 pomenutog starog srpskog zakona bilo je predviđeno da za takve vojnike potpora traje, citat, sve dok se ne popravi duševno stanje, kraj citata. To mu dođe briga za bližnjeg u zakonskoj formi. Čudesno, zar ne? Ono što je izuzetno bilo važno, to je da su porodice vojnih invalida imale pravo na državnu potporu posle smrti invalida, citat, bez ikakvog novog suđenja, kraj citata. A ko sve? Pa, udovica, rođena deca, roditelji, braća, sestre i ona lica kojima je on bio jedini hranilac pre nego što je postao invalid. Nestvarno. Ne, nego uređena država. 19. vek, da, ali uređena. Udovice su recimo imale pravo na ovu državnu potporu sve do smrti, ili zakon lepo predvideo, do preudaje. Muška deca su naslađivala ovu potporu sve do 21. godine života, a ako pre toga, citat, ne dobiju samostalni način života, a ženska lica do udaje. Kraj citata. A ako su nesposobni za rad, potpora bi im stizala, citat, dokle god traje ta nesposobnost. Kraj citata. Istini za volju, ova odredba nije odmah postojala, uvedena je u zakon tek 1896. Bila je još jedna dopuna tog 4. člana. Čak i posle preudaje, udovica bi mogla da zatraži od države jednogodišnju ili dvogodišnju potporu radi početka novog života. Roditelji su na potporu od sina invalida koji je preminuo mogli da računaju sve do svoje smrti. Zakonom je još 1878. invalidima ostavljeno pravo da se politički aktiviraju, a godinu kasnije je predviđeno i da, citat, dobrovoljci i ustaši uređenih četa, bili naši ili strani podanici, koji bi u ratu za Srbiju postali invalidi, dobijaće potporu kao i ostali vojnici, a posle smrti invalida njihove porodice koje žive u Srbiji također će dobijati potporu. Kraj citata. Ali koliko su dobijali novci invalidi? Mislim, teško je upoređivati tadašnje i sadašnje cene, ali ako su, recimo, neke od najpopularnijih novina 1914. godine koštale 5 para u ono vreme, a te iste novine postoji dan danas i u trenutku dok, evo, se snima ova emisija, sredinom 2020. godine, koštaju 45 dinara, odnosno 38 eurocenti, možemo da tom logikom kažemo sledeće. 20 primeraka novina se 1914. plaćalo 1 dinar, po 5 para, znači 1 dinar. A 20 novina ove 2020. koštaju 900 dinara. To znači da je, eto tako ćemo to najlakše da računamo, 1 dinar 914. bio kao 900 današnjih. Ok, sad kad smo to postavili, ako je ta računica tačna, trebalo bi da jeste, potpuno invalidi iz redova običnih vojnika su godišnje dobili 360 ondašnjih dinara. To onda ukazuje da im je država davala 324.000 dinara u sadašnjem smislu, odnosno oko 2746 evra godišnje. Na mesečnom nivou to bi bilo oko 229 evra. Tam zvuči malo, ali pomalo nevjerojatno toliko iznosi i današnji minimalac u Srbiji. Zapravo, on tačno u ovom trenutku iznosi 27.606 dinara za 160 radnih sati u mesecu, što po kursu od 118 dinara otprilike za evro daje 233 evra. A 229, dakle samo 4 manje su dobili ondašnji ratni vojni invalidi kad bi se sve to preračunalo. Premalo je to za pristojan život, naravno, ali to nije bilo sve. Niži podoficiri, poput recimo podnarodnika, dobili su godišnju potporu od 432 dinara, ondašnjih, sad kad to uradimo puta 900 zvuta konverzije u današnji novac, to je 388.000 dinara, odnosno 32.400 dinara mesečno.
po današnjem, da kažemo, kursu. A viši podoficiri su dobili 540 ondašnjih dinara, što bi značilo da su u današnjem novcu dobili mesečno oko 40.500 dinara. Ali ni to nije sve. Novčana potpora se uvećavala s vojničkim stažom, pa su invalidi dobili za četvrt više, za polovinu više ili dvostruko više ukoliko bi njihova dužina boravka u, kako se govorilo, stalnom kadru bila velika. Poluinvalidi su naravno dobili upola manju sumu jer se smatralo da su sposobni za rad. Porodice poginulih, nestalih i lica umrlih u ratu po članovima pomenutog zakona dobijale su potporu u visini punog iznosa namenjenog za potpune invalide. Oni oficiri, aktivni, rezervni, vojno-administrativni činovnici, lekari, apotekari, inženjeri, vojni sveštenici koji su u slučaju za dobijene rane u ratu ili vanrednog naprezanja na vojnoj dužnosti bili onesposobljeni za tu dužnost, dobili su od države do kraja života potpunu dotadašnju platu. Ali ni to nije sve. Ovaj srpski zakon o potpori vojnih invalida i porodica predviđao je da poluinvalidi i potpuni invalidi koji su služili 10 godina u stalnom kadru imaju, citat, prvenstveno pravo na poslužiteljska mesta pri državnim nadleštvima kao i na ona zvanja na koje bi se po svojoj sposobnosti moglo upotrebiti u građanskoj državnoj službi. Kraj citata. Dakle, država ih je zapošljavala i pritom članom 12 pomenutog zakona sebe obavezala da i u slučaju smrti takvih invalida koji su i pored invaliditeta radili u državnoj službi, njihovoj porodici ostaje cela potpora kao da su pomenuti bez ikakve službe bili. A koji je bio uslov da se potpora lično dobije od države i koristi do kraja života? Samo jedan. Citat. Ako se invalid oda piću i rasipanju, pa potporu ne upotrebljuje na članove svoje porodice, onda će se njegova cela potpora davati određenom staraocu na cilj izdržavanja kako samog invalida, tako i njegove porodice. Kraj citata. Ovaj član je dopunjen 24. januara 1896. što znači da je proslavio punoletstvo pre početka Velikog rata. Da, čak i nerazumnim invalidima, koji su što zbog svojih slabosti, što zbog težine rana ušli u pakao alkoholizma, Srbija nije oduzimala potporu, već je određivala osobu koja će tim novcem brinuti o invalidu i njegove porodici. Zanimljiva smo mi bili država, za ne? Zanimljivo je 1000 drugih podataka do kojih se došlo istraživanjem za besplatnu knjigu Gvozdeni puk. Više o njoj možete pogledati na www.gvozdenipuk.rs. A nova istraživanja, izdanja i besplatnu podelu možete podržati i tamo, na više načina, a i na Patreon kutku Gvozdenog puka. Pridružite se. Potpora uopšte nije loša reč. Šta više, vekovima nas krasi. Da, pridružite se, da ne zaboravimo ko smo. I eto, to bi bilo to za ovo izdanje emisije Gvozdeni puk. Nadam se da vam je bilo od koristi. A nadam se da ćemo se i dalje slušati, ali i čitati. Ja sam Darko Nikolić, autor besplatne knjige Gvozdeni puk. Ako želite da pomognete da cijela ova ideja čuvanja sećanja na naše slavne pretke nastavi da živi i razvija se, možete da pomognete bilo putem smernica na pomenutom sajtu gvozdenipuk.rs, bilo na patreon.com/gvozdenipuk, gde su male mesečne online donacije dobrih ljudi ovu emisiju omogućile. A i na Patreonu vas očekuju neki pokloni. Slušamo se mi i čitamo. Od Boga vam svako dobro želi.